Nenten krama Bali kemanten sane ngosahang Kerajaan Seni Budaya Bali nanging taler krama Duranegara. Sangganing punika, Yayasan Kesenian Ring Playangan Gianyar midap-dapin saha nangyang seni budaya Bali sebecek-becekne. Makudang-kudang pangupaya kalaksanayang sajroning nyaga Kerajaan Seni Budaya Bali sane pinake jiwatman pariwisata. Napi malih sane mangkin sedengat kalaksanayang promosi desa wisata. Seni budaya Bali kawiyaktian ipun Presiden Kapisuguhang ring pedesanan saha wisatawan nyanten-nyantenang seni budaya Bali ring Hotel Kemanten. Sekadi sane kalaksanayang Yayasan Yasa Putra Sedana sane misuguhang seni budaya sebecik-becikne ring ajeng wisatawan. Bali niso wantah parikrama sane stata kalaksanayang Yayasan Putra Sedana sane banget kasenengin wisatawan pamekas wisatawan Prancis. Pimpinan Yayasan Yasa Putra Sedana Dewa Budiasa Mausang parikrama Bali niso puniki mawiwit saking manah ipunik sarengin arin ipun Dewa Putra Diasa rikalaning jenak ring Duranegara. Akeh krama Duranegara sane seneng nanging osah majeng Kerajaan Seni Budaya Bali. Rasa keterpangilan kami ketika kami berada di luar negeri, banyak sekali orang asing yang mengkhawatirkan tentang kondisi kebudayaan dan kesenian kita akibat daripada pengaruh wisatawan turis. Oleh karena itu kami ingin mengembalikan untuk penampilan suatu kesenian itu betul-betul total tampil sebagaimana adanya dan dalam suasana pedesaan. Lagi pula pada saat ini rupa-rupanya agak menyambung dengan wirausaha pemerintah bahwa sebaiknya memang kesenian Bali itu tidak dibawa ke hotel dulu. Diupayakan wisatawannya datang ke desa-desa. Maka kita kenal dengan ada desa wisata itu barangkali ini bisa dikatakan sebagai implementasi daripada kegiatan desa wisata itu. Manut silih tungil wisatawan Prancis ane taler nonton parikrama inucap banget kedaut sahe kelangen nyantenang kesenian Bali. J'ai été très impressionnée par la beauté, la grâce et le sens du sacré qu'ils mettent dans la danse et l'interprétation. Pour nous c'est nouveau et je viens découvrir. Ring selantur ipun kaaptiang mangdesayan akeh kelompok seni nglaksanayang parikrama sekadi puniki mawinan seni budaya Bali staterajeg saha wisatawan akeh rauh ke Bali. Adi Setiawan, Bali TV.